Extreme memory, Anong, SanDisk Micro. ilang gig ang kailangan, sir? Anong available? 2, 4, may 8 gig, 16. Extreme. Extreme? Oo. Sa disk lang? Micro? Si pang ano, pang GoPro. May extreme memory. Wala, sa disk Wala. lang, sir. Ultra disc lang ano. SanDisk pero ultra lang yan. Ultra, bako pa sa extreme. Ayun. 920. Extreme dapat. Saan mo gamitin, sir? Sa GoPro. Sa Octagon. Ngayon ka mo? Sa disk lang, ultra. SD card. Ayun. Salamat.